Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 15. epizoda od Nur Travel. U 15. epizodi ćemo da pričamo malo opširnije o Egiptu, tako ako želite da znate malo više o njemu, ostanite s nama do kraja epizode. Pozdrav svima sa celog Balkana. Danas u našoj epizodi ćemo da se upoznamo malo više sa Egiptom i koji su njegovi najpoznatiji gradovi. Tokom epizode će da pustim, odnosno da prikažem dosta slika sa celog Egipta da biste se upoznali što više sa Egiptom, isto tako da biste vidjeli njegovu lepotu i da biste vidjeli šta možete da posetite sljedeći put kad budete došli u Egipat. Oficijalno ime je Arapska Republika Egipat, dok naziv Egipat je izveden iz starogrčkog Egiptos, dok staro ime Egipta u drevnom Egiptu je Hewet Ka Pteh, što znači duša dom Pteha. Egipat je zemlja koja se nalazi na severoistočnom delu Afrike. Na jugu se graniči sa Sudanom, na severu sa Sredozemnim morem, na zapadu sa Libijom, dok na istoku sa Izraelom i Gazom. Površina celog Egipta je oko 1.000.000 kvadratnih kilometara, a većina teritorije je pustinje, skoro 94%, dok samo 6% je naseljeno i to su gradovi uz obalu Nila. Na zapadnoj obali Nila je zapadna pustinja gdje se nalaze 5 oaza: Siva, Dahla, Harga, Bahareja i Farafra, dok na istočnoj obali je istočna pustinja i Sinajskoj poluostrvo, koji ima pešečnu pustinju na severu i planina na jugu, koje su visine preko 2000 metara, kao na primjer planina Svete Katerina, 2629 metara, i to je najveća u stvari planina u Egiptu. To se nalazi isto tako i planina Mojsije, na koje je po starom zavitu Mojsije primio 10 zapovesti. Klima u Egiptu generalno je tropska pustinska, ali na severnoj obali je relativno hladnije zimi, jer tada ima dosta kišnih dana, dok u drugim delovima Egipta padavine su vrlo retke. Leto traje od maja do oktobra, dok zima je malo hladnija sa kišom, ali obično sa toplim sunčanim danima i hladnim noćima. A postoje 5 dana koje se zove Hamasin, koje se dešava između marta i aprila. Tada se mogu dogoditi pešečna oluja i vetar duva na različitim mestima u zavisnosti od kretanja vetra. Temperatura tokom leta na severnom delu zemlje je između 38 i 43 stepeni, dok je na južnom delu između 42 i 47. Zimi na severnom delu je između 18 i 23, dok je na južnom delu između 22 i 28 stepeni. Službena vera u Egiptu je islamska vera, kojoj pripada oko 90% stanovništva. Islam je po brojnosti druga najveća religija na svetu. U islamu postoje 2 najveća praznika, jedan od njih je poznat kao Eid al-Adha i to je praznik žrtve, dok drugi praznik je posle meseca Ramazana, tokom kojeg muslimani poste od izlaska do zalaska sunca i zove se Eid al-Fitr i to je praznik prekida posta. A ukoliko želite da znate malo više u 2 praznika, iznad je link za video koji priča o tome. Druga vera je koptska ili pravoslavna, koja čini 9% od ukupnog broja stanovnika. Ostali su pravoslavni Grci i Jermeni, katolički Grci i Jermeni i protestanti. Također su u Egiptu živjeli Jevreje, iako u malom broju vrlo ekonomski važni, ali su napustili zemlju posle 1956. godine kad su oružane snage Izraela, Francuske i Velike Britanije napale Egipat. A službeni jezik u Egiptu je arapski, a egipatska verzija arapskog jezika je dominantna u arapskom svijetu, zahvaljujući izuzetnom utjecaju koje Egipat ima u medijima i obrazovanju, a hrišćani koriste koptski jezik za služenje liturgije, a među obrazovanim Egipćanima u potrebi su engleski i francuski jezik.
Istorija Egipta je pre oko 5000 godina na obalama reke Nil u Severnoj Africi razvajala se po mnogo čemu neverovatna civilizacija. Njen razvoj je trajao preko 3000 godina, duže nego i jedna druga civilizacija u svetskoj istoriji. Danas je Egipat jedna od najrazvijenijih i najuticajnijih arapskih država koje se nalazi između Afrike i Bliskog istoka. Egipat je zemlja koja ima 105 miliona stanovnika i smatra se da je 16. država po broju stanovnika u svetu. Sastoji se od 27 gradova. Kairo je glavni grad Egipta koji se nalazi na severnom delu zemlje sa 20 miliona stanovnika, a najpoznatiji gradovi su Kairo, Aleksandrija, Luksor, Aswan, Hurghada i Sharm el-Sheikh, a o njima ćemo da pričamo malo više sada u detaljama. Prvi grad nam je Kairo, glavni grad Egipta i naravno najveći u Africi. Nalazi se u severnom delu Egipta na obalama i ostrvima Nila. Zvanično ime Kaira je Al-Kahira na arapskom jeziku, što znači onaj koji savladava ili pobednik. Ime je dobio po tome što su mnoge vojske kroz istoriju Egipta pokušavale da osvoje grad, ali su bili uništene od strane njegovih branilaca ili su bili uništene od boraca poslanih iz Kaira. U njemu živi oko 26% egipatskog stanovništva. Grad je osnovan 969. godine nove ere od strane dinastije Fatimide kao glavni grad Egipta, a 1517. godine je postao deo Otomanskog carstva, a pod Napoleonovom vlasti je pao 1798. godine, a pod Britanskom 1801. godine. Površina grada je više od 3085 kvadratnih kilometara. Centar grada je trg koji se zove Tahrir i nalazi se na istočnoj obali Nila. Tu se nalazi jedna od najpoznatijih znamenitosti Kaira, Nacionalni muzej koji poseti ogroman broj turista svake godine. 1998. godina Kairo je imao oko 16 miliona stanovnika, dok je krajem 2017. taj broj dostigao do 20 miliona. Tokom dana i rano jutro u Kairu stigne još oko 3 miliona zbog posla. Dolaze iz svih gradova koje su u blizini Kaira i vraćaju se u istom danu. Kairo ima raznih turističkih lokacija koje bi trebalo da se posete. Među najpoznatijim su Nacionalni muzej koji ima više od 160.000 eksponata i predmeta i više od 1700 eksponata koje pripadaju Tutankamonu. Zatim tu su piramide i Sfinga, Stepanasta piramida, Memfis, Citadela i Muhammad Alijeva džamija. Drugi grad nam je Aleksandrija, koji se smatra da je drugi grad po veličini, a u stvari je najlepši koji se nalazi na severnom delu Egipta. Aleksandrija je najveća egipatska luka preko koje se obavlja oko 80% egipatskog uvoza i izvoza. Osnovio ga je Aleksandar Makedonski 332. godine pre nove ere. Istorija tog grada je skroz drugačija od svih ostalih gradova Egipta. Grad se proteže na 32 km afričke obale Sredozemnog mora. Udaljen je oko 230 km od Kaira prema severu, a u antičko doba bio je poznat po svom svetioniku koji je u to vreme bio najveći. Aleksandrija je jedan od najpoznatijih letovališta Egipćana u Egiptu. Sezona traje od juna do kraja septembra. Nakon toga je period hladnijeg vremena. Do Aleksandrije se stiže avionom, vozom, autobusom ili privatnom vozilom, a površina grada je oko 2679 kvadratnih kilometara sa 7 miliona stanovnika. Aleksandrija je bogata znamenitostima koje svakako treba posjetiti. Među najpoznatijim su Kaidbe citadela, koja je jedna od simbola današnje Aleksandrija, a podignuta na mjesto gdje se nalazi svetionik na ostrvu Faros, Mursi Abul Abbas džamija, nova Aleksandrijska biblioteka, Al-Munteza park gdje se nalazi dve kraljevske palate, Serapijom, katakombe Komišu Efa, grčko-rimski muzej i rimski odvojen Komit Deka. Treći grad nam je Luksor, grad koji se nalazi oko 635 km južno od glavnog grada Egipta. Prostire se na površini od 416 kvadratnih kilometara i ima oko 1.300.000 stanovnika, što znači da je grad vrlo gusto naseljen.
U stvari Luksor je zanimljiv spoj 21. veka i duha starog Egipta i najveći muzej na otvorenom jer se trećina spomenika sveta nalazi u njemu. Sam grad je sagrađen na mestu drevne Tebe i okoline, a bio je prestolnica Egipta tokom Novog kraljevstva, a stari Egipćani su svoje religiozne hramove gradili na istočnoj obali Nila, dok su svoje grobnice gradili na zapadnoj obali. Grad u stvari se deli na dva dela, istočna obala gdje se nalazi centar grada i gdje živi najveći broj stanovnika, a zapadna obala sa znatno manjim brojem ljudi, a drevni Egipćani u stvari su zvali istočnu obalu gradom života, jer se tu nalazili religiozni hramovi, kraljevske palate i dvorovi, dok su zapadnu obalu zvali gradom mrtvih, iz razloga što su tu bili groblja i pogrebni hramovi. Iako Luksor nije toliko veliki grad kao što je Kairo, ali ipak ima dosta zanimljivosti koje mogu da se posete. Među najpoznatijim na istočnoj obali Nila su hram Karnak, koji je u stvari najveći hram na svijetu. 3 km daleko od tog hrama se nalazi luksurski hram koji se nalazi u centru grada Luksora, a između dva hrama se nalazi muzej mumifikacija i luksurski muzej, dok i na zapadnoj obali Nila su dolina kraljeva i to je u stvari najpoznatije mesto u Luksoru što može da se posjeti. Pored toga ima i hram kraljica Hatshepsut, jedan od najpoznatijih i najinteresantnijih hramova Egipta koji se nalazi isto tako u tom gradu. Ima isto tako da se posjeti Deir el-Medina, hram Medinit Hebu, dolina kraljice i dve statue Memnonovih kolosa. A četvrti grad nam je Asuan. U stvari Asuan je grad koji se nalazi na južnom delu Egipta na istočnoj obali Nila. Udaljen je oko 900 km južno od Kaira, do koga se stiže za oko 13 sati vožnja vozom, a 220 km je udaljen od Luksora prema jugu. Smatra se najlepšim u južnom delu Egipta, a u stvari jedan od najboljih mjesta za odmor u toku zime, zbog njegove dobre klime i toplog sunca. U staro vreme Asuan su zvali Sunu, što znači pijaca, jer je bio trgovinski centar, nalazio se na putu između Egipta i južne zemlje, odakle su dovozili zlato, robovi i slonovača. Tokom leta u Asuanu je veoma toplo zbog temperature od oko 48 stepeni, dok je temperatura u toku zime oko 23 stepena. Zbog svega navednog zima je najbolje vreme za posjetu ovom gradu. Grad ima oko 1,5 miliona stanovnika, većina njih živi na istočnoj obali Nila, dok mali broj živi na zapadnoj obali, i to su u stvari Nubici. Grad je postao veoma poznat posle izgradnje velike Asuanske brane 1971. godine, koju je izgradio pokojni predsjednik Nasser. U Asuanu ima dosta interesantnih mjesta koja treba da se posjeti. Među najpoznatijim su Velika brana, Botanička bašta. U stvari Botanička bašta je jedno od najinteresantnijih i najlepših mjesta što treba da se posjeti dok ste u Asuanu. Pored toga ima i hram Fila, nedovršeni obelisk, Nubijsku selu i muzeje Aga Khan. Peti grad nam je Hurgada, najpoznatija letovališta na Crvenom moru. U stvari Hurgada je grad koji se nalazi na drugoj obali Crvenog mora, kod same istočne pustinje. Mnogo je živopisnija i prilično jeftinija u odnosu na Sharm el-Sheikh. Nalazi se relativno blizu antičkog grada Luksora na otprilike 4 sata vožnje. 30 km otprilike niže obalom od Hurgade nalazi se novo letovalište, zove se Alguna, sagrađeno sa namjerom da bude i letno turističko mjesto. Kroz Alguna prolazi čitava mreža kanala sa kamenom mostovima, a Egipćani je zovu Mala Venecija Crvenog mora. A ukoliko budete u mogućnosti da posjetite Algunu, ne propustite ovo priliku jer je jako lepo mjesto. Preporučujem da budete tamo oko 16 časova da biste stigli da vidite ovo fantastično mjesto tokom dana i tokom noći. Hurgada je grad koji je osnovan početkom 20. veka.
tačnije 1905. godine. Do pre nekoliko godina je bio ribarsko selo, ali od 80. godina u stvari Egipćani i strani investitori su ga stalno širili i gradili kako bi postao najprimamljiviji primorsko odmaralište na Crvenom moru. Hoteli sadrže vodene sportske objekte za kitesurfer, ronioce i ljudi koji voli snorkeling, odnosno gnjurenje. Hurgada je poznata po svojim vodenim aktivnostima, noćnom životu i toplom vremenu. Dnevna temperatura je oko 30 stepeni velikim delom tokom godine, dok u julu i u avgustu temperatura dostigne preko 40 stepeni. Mnogo Evropljani i ljudi iz svih delova sveta biraju Hurgadu kao destinaciju za svoj godišnji odmor i praznike, a posebno tokom zimske sezone. Hurgada ima 130.000 stanovnika. Mnogi od njih nisu rođeni uopšte u Hurgadi, nego su došli iz drugih gradova zbog posla, najviše, pogotovo kad je turistička sezona koja traje od početka juna do kraja oktobra, a najveći broj ljudi koji dolaze zbog posla u Hurgadu su iz Južnog Egipta. Hurgada ima veliki broj atraktivnih lokacija koje svakako treba da se posete i dožive, kao što su izlete u pustinji, sve morske ekskurzije, pogotovo Rajsko ostrvo i Dolphin House i Granda akvarijum. Šesti grad nam je Sharm el-Sheikh, grad koji se nalazi na južnom špicu poluostrva, udaljen je oko 500 km od Kaira. Ima par top hotela, veliki izbor sportova na vodi i piskovitih plaža. U stvari Sharm el-Sheikh dosta puta je ugostio mnoge učesnike međunarodnih mirovnih konferencija, a pokojni egipatski predsjednik Hosni Mubarak i Sharm el-Sheikh učinio svojim umiljenim letovalištem gdje je preveo posljednje dane svog vladajućeg perioda, koje su posetili mnogi poznati svetski lideri. Grad je bio u stvari svedok mnogih konferencija i sastanaka između Izraelca, Palestinca i američkih lidera kako bi se rešili problemi između dve strane. A nakon što je Egipat povratio kontrolu nad gradom Sharm el-Sheikha 1982. godine, vlasti Egipta su posvetili posebnu pažnju gradu kako bi ga učinili jednim od najlepših letovališta. Sve u cilju da jedno takvo letovališta posluži kao destinacija za odmor svim turistima koje dolaze iz Evrope, Amerike i svih ostalih regiona sveta. A danas Sharm el-Sheikh ima najbolje svetske hotele, odmarališta, objekte i uslugu koje od odmora u gradu prave prilično čudesno iskustvo. A postoje u stvari brojni ronalački centri i turistički agenti u gradu koje nude sve vrste izleta i ronjenje za stročnjake i početnike, odnosno za sve uzraste. Koralni grebeni u Sharm el-Sheikhu su najveće prirodne strukture na svetu. Veoma su krhki i visoko produktivni ekosistemi koje pružaju prostor, sklonište i hranu hiljadama biljaka, životinja i riba. I zato ronioci iz svih regiona sveta posećuju Sharm el-Sheikh i uživaju u divnoj podmorskoj sceni koje Sharm el-Sheikh nudi. Evo, dragi prijatelji, sa ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva i ima dosta informacija koje ste željeli da znate u Egiptu. Ukoliko epizoda vama se svidela, molim vas, nemojte da zaboravite da se pretplatite, da lajkujete, isto tako i da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u nove epizodi.